Minister Victoria Lusoke abire na iguraho urukiko rw'abebembezi okwebuza ahambarira yihanga eyo mwaka 2025-2026 urukiko oru rubira ha Lakeview Hotel omurimbarra kandi rwitabira umwabebembezi okurwa mu cyanga cya Ankole hamwe na Rwenzori hati nakahikia district nsanzu nemu ninkyagenda nikiye kintu kyo kurambura projects za government hati obona ija mwanye torora ngungende kuroro rugudo ngo mchaina bakamwemereza ngo mchaina rwa rukoto nduguhano ndukakuli ngo hati contractor wanyu hanu ngo arufundi zati ebye bintu na radisi yako ine na ekuateramu hakire na nyegera mwa minister wa waksi na msobora kike kiroko Minister Lusoke najang n'obujunanizibwa bwa Ministry y'ebye sente kureba ngo buri munya-Uganda yamanye sente zona as government eri kubesindikira mu byanga n'ikizikozire abantu bayingi otaire munabebembezi bayitukubwira harulengo rwa hansi LC 1 2 3 kira kima bebembezi ba district tibaru kumanya sente ki ezirikuija omurukurato sabire Ministry y'ebyensimbi kutuhaga endagiro ya sente zirikuija ma district abantu bolekere ngusubara kumanya sente zija buli kwota niyo buli myezi 3 ezirikuija marwara gatarigamu irwara erikota ya district ritunga miliyoni 2 abebembezi abetabiro mu rukiko oru barugiro mu rukunjiri Isingiro Kamwenge Kiruhura Rwampara Bunyangabo na Cyenjojo niwe nkanye nka chairman wa Isingiro nkabire ningira ngo government kwe kurebera shonga yitu ya local revenue apo kwantu shoroza kasente kitu kace tukihaba hingi bitu abashubuzi akasente bakarundana bakatwara Kampala bachikasya Kampala okukatugaruraga bamino garwo mwene nyonka be ninjera ngwe sente zitu batwikirize ngaroko government kumwe tuzikozese at the source tuzikozese twaiza kusoroza tuzikose batwara accountability konke byo kutugira ngo tuzite Kampala tugarike tuzikusimba amaju tuzishave then ukuzereta rubortaro ejo noshanga byazingamya obuhereza omuroko government sininga shombyanga byitu bitwantuhereza Dr. Arthur Binomcha mukuru w'ekitongole kya Accord nashaba bebembezi okutamana mukuru wansobo rw'enguzi obukitekere musheke omuyihanga our development possibilities, our democratic possibilities, and corruption has been centralized. This is a way. Now my friend tells me after don't talk about corruption. People will kill you. People will do what? And the company is trying to stupidity, corruption, and the corrupt will never enjoy that. So for me, that corruption has been centralized now, that we want to reconcile to it, that we raise children who are looking at people who are stealing as models. No! We must look at people who have made money through hard work as our models. Omugandi abanyadino mu Rushema borekero kwatwaho ahawe ibura ry'abashija omu makanisa ebigambirwa ha kanisa ya St Paul Kashozi Church of Uganda omu Kashozi Division Shema Municipality omu kujaguza ekiro kya Fathers Union kapa mangaya y'omushija nazira oni bahi ababuze mkazi kandi urakawa tibumusi ukake akabuzo bishikirja na utarabuza tulingayi isabe twasakubanisa akabuza ko ukakabuza ati kuko nyakira kwasi yona yabira lehe wera bashisha beno rero kwa yomu abashija tulinkani abatikazi tulinkani mweshamere Reverend Elioda Nwagaba umurisa habwa Kashozi Church of Uganda urubanza rutira abakazi ngwe bikorwa byabo nibyo biremisa abashija okuzomaramizo abataza mu kanisa bamwe nibakira okuteganisibwa abakazi babo ubundi arebo warukuratira ayino kwa kumutwariza kubi kandi umukazi arikushoma mu kanisa ukata kwenda kwindura mitwarize mwe no mushija agira ati nyoni nkuratoha kandi ukariyo nanteganiso mbya maka ece kintu abakaza nawo cyenda begarkemu kiretero kuntu sabashija babo okuzomaraza kandi abakazi bakorobera abashija babo sikaretera kushomesaje abana bakakunda amashomero gabo
bakakunda amakanisa gabo. Gasha kwa Abdukarim Sengendo na Michael Atwachiri.